Igisirikare cy'Uburusiya kiri gukoresha indege kabuhariwe za Mi-41 ziri gukora akazi gakomeye ko gusenya ibifaru biri guturuka mu bihugu by'uburengerazuba biri koherezwa ku bwinshi n'ibihugu bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO. Ni nako kandi ibitero bikomeye bikomeje kwibasira imijyi ikomeye nk'uko bimaze gutangazwa na Perezida Volodymyr Zelensky abicishije ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yavuze ko igisirikare cy'Uburusiya kiri gukoresha misile ziremereye zasenye bikomeye imijyi ikomeye ya Ukraine. Ndetse kandi ku rundi ruhande, nyuma y'uko ibihugu by'uburengerazuba byohereje ibifaru byinshi ku kibuga cy'imirwano bikaba bikomeje gusandazwa n'amabombe y'igisirikare cy'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye inama y'ikitaraganya yo kwigira hamwe icyakorwa ngo bafashe igisirikare cya Ukraine guhagarika igisirikare cy'Uburusiya gifite umuvuduko udasanzwe ku kibuga cy'imirwano, aho igisirikare cy'Uburusiya cyamaze gutangiza imirongo ikomeye y'urugamba mu burasirazuba ndetse n'amajyepfo ya Ukraine. Nshuti z'akadasohoka, twongeye kubaha ikaze ku makuru akomeye, amakuru agaruka kuri politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twibanda ku bikorwa byihariye bya gisirikare Perezida Vladimir Putin atangije ku butaka bwa Ukraine tariki 24 z'ukwa kabiri. Mutwemerere twinjire ku kibuga cy'imirwano. Nyuma y'uko igisirikare cy'Uburusiya gisandaje ibifaru byari biturutse mu gihugu cy'Ubudage bya Leopoldo 2 gikoresheje indege kabuhariwe za MiG-41, indege zifite ubushobozi bwo kurasa misile za cruise zo mu bwoko bwa ballistic, igisirikare cya Ukraine kikaba kiri gukoresha ibifaru kabuhariwe byakozwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byiswe M1 bifite ikoranabuhanga ryo hejuru ugereranyije n'ibyakoreshwaga n'igisirikare cya Ukraine. Ibitangazamakuru bikomeye nka Bombo Today ndetse na Russia Gazeta biratangaza ko ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere igisirikare cya Ukraine kiri gukoresha ibifaru bya M1. Gusa andi makuru akavuga ko ibi bifaru byaba biri gukoreshwa n'abacancuro b'uburengerazuba baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko bijyanwe ku kibuga cy'imirwano kitaraganya, kandi byaragombaga gusaba igihe kirekire cyo gutoza abasirikare ba Ukraine gukoresha ibi bifaru, ariko nyuma y'umuvuduko udasanzwe w'igisirikare cy'Uburusiya bikaba byahise byerekezwa ku mirongo y'imbere ku kibuga cy'imirwano. Bikaba bivugwa ko byaba biri gukoreshwa n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari bo bahanganye n'igisirikare cy'Uburusiya. Ibi bifaru bikaba bifite intego yo guhagarika umuvuduko w'igisirikare cy'Uburusiya gikomeje gukubita hababaza igisirikare cya Ukraine, ari nako kigira imbere gisatira umurwa mukuru Kiev. Ku rundi ruhande kandi, Perezida Volodymyr Zelensky amaze gutangaza ko igisirikare cy'Uburusiya kiri gukora ibitero bikomeye by'indege bimaze kwibasira imijyi ikomeye harimo umujyi wa Kiev, Kharkiv ndetse na Lviv. Ibitero by'indege bikaba bikomeje kwibasira ibikorwa byose bya gisirikare ndetse n'ibindi bikorwa bigira aho bihurira n'igisirikare cya Ukraine mu rwego rwo guca intege igisirikare cya Ukraine. Russia Gazeta iratangaza ko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze gutangiza imirongo ikomeye mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine mu bice byose bisigayemo abasirikare ba Ukraine, cyane cyane mu bice biri ku mipaka ya Donetsk ndetse na Ukraine. Hakaba harimo ibice bimwe na bimwe bikigenzurwa n'igisirikare cya Ukraine kiri gufashwa n'abacancuro ba NATO. Igisirikare cy'Uburusiya kikaba kiri gukora ibishoboka byose ngo gikure aba basirikare ba Ukraine n'abacancuro ba NATO ku butaka bwamaze komekwa ku gihugu cy'Uburusiya. Ni nako kandi urugamba rwongeye gukomera hafi y'umugezi wa Dnipro uherereye mu majyepfo y'igihugu cya Ukraine hafi y'umujyi wa Kherson, ubu uri kugenzurwa n'igisirikare cya Ukraine. Bikaba bivugwa ko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze gushyira imbaraga zikomeye muri ibi bice, ndetse umubare munini w'abakomando ba Ukraine bakaba bakomeje kwasiga ubuzima, ari nako kandi ibitwaro biri koherezwa n'ibihugu by'uburengerazuba byose biri kwerekezwa muri ibi bice biri kuberamo imirwano ikomeye. Ibitangazamakuru bikomeye bikaba bikomeje kuvuga ko utu duce turi kwimvikanamo ibisasu biremereye cyane biri gusukwa n'indege ndetse n'ibifaru biri kurasa mu ntera ndende. Hakaba ari hamwe mu duce turi kuberamo intambara ikomeye kuva ubwo igisirikare cy'Uburusiya cyatangizaga ibikorwa byihariye bya gisirikare, ndetse ubu ngubu akaba ari bwo impande zombi ziri gukoresha ibifaru ndetse n'indege z'intambara zifite ikoranabuhanga ryo hejuru. Abakurikiranira hafi ibikorwa byihariye bya gisirikare bakaba bemeza neza ko imirwano iri kuba muri iki gihe muri aka gace k'uburasirazuba ndetse n'amajyepfo ariyo mirwano ikomeye kurusha yabanje kuva tariki 24 z'ukwa kabiri ubwo Perezida Vladimir Putin yatangizaga ibikorwa byihariye bya gisirikare. Igitangazamakuru gikomeye Russia Gazeta gishyize hanze inkuru ikomeye, inkuru ivuga ko mu bugambanyi bukomeye bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ndetse na Valery Zaruzin bari mu mugambi wo gukorera kudeta Perezida Volodymyr Zelensky, ndetse byaba ngombwa bakaba banamuhitana. Ni nyuma y'uko igisirikare cy'Uburusiya gikoze ibitero bikomeye bikagaragara neza ko igisirikare cya Ukraine gitangiye gutsindwa ku mirongo y'urugamba itandukanye ku burangare bwa Perezida Volodymyr Zelensky. Bikaba bitangazwa ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Joe Biden yaba ari mu mipango yo gukuraho Perezida Volodymyr Zelensky, uru rugamba rukaba rwayoborwa na Valery Zaluzhin. Ni inkuru yakomeje kwandikwa henshi mu bitangazamakuru bikomeye bitandukanye imbere mu Burusiya ndetse no muri Ukraine, aho bakomeje gutangaza ko Perezida Volodymyr Zelensky yaba agiye gukorerwa kudeta mu gihe kidatinze, akaba ashobora guhita asimburwa byihuse. Ibi bibaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kubona ko Uburusiya bwamaze kuvumbura imigambi y'Abanyamerika ndetse bakongera imbaraga zikomeye ku kibuga cy'imirwano. Bakaba babona neza ko bigoye kuba Perezida Volodymyr Zelensky we n'igisirikare cye bahangara ingabo za nyakwa Perezida Vladimir Putin, bakaba bashaka kumusimbuza undi uzubahiriza amategeko y'Abanyaburayi ndetse n'Abanyamerika bifuza gusenya igihugu cy'Uburusiya. Ni nako kandi ku rundi ruhande igisirikare cy'Uburusiya gikomeje ibitero bikomeye biri kugabwa ku mijyi ikomeye. Ni nyuma y'uko igisirikare cy'Uburusiya kiri ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine gihawe itegeko rikomeye ryo gukoresha zimwe mu ntwaro zikomeye zamaze koherezwa ku kibuga cy'imirwano na nyakwa Perezida Vladimir Putin. Zimwe mu ntwaro za hawitsa ziherutse koherezwa ku kibuga cy'imirwano zageze ku butaka bwa Ukraine mu cyumweru gishize, zikaba zatangiye gukoreshwa ku kibuga cy'imirwano, aho zikomeje kurekura ibisasu bya rokete bikomeje gusenya bikomeye ibikoresho bya by'igisirikare cya Ukraine. Ibimodoka by'intambara mu mihanda bikaba byahindutse imyuma. Ni nako kandi igisirikare cy'Uburusiya gikomeje gukora urugendo rukomeye gisatira umurwa mukuru Kiev. Ibitangazamakuru bikomeye bikaba bitangaza ko igisirikare cy'Uburusiya gifite intego yo kuruhukira mu murwa mukuru Kiev, ndetse uyu murwa ukaba wanafatwa. Ibi akaba ari byo bikomeje gutera ubwoba Abanyaburayi ndetse n'Abanyamerika bakomeje kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine, aho bifuza guhagarika igisirikare cy'Uburusiya ariko ku muvuduko udasanzwe. Abakomando ba nyakwa Perezida Vladimir Putin bakaba bakomeje gukora ibitero bikomeye bisatira umurwa mukuru Kiev. Ku rundi ruhande kandi mu gitondo cy'uyu munsi mu murwa mukuru Kiev hongeye kumvikana ibitero bikomeye byasekuye inyubako ndende za leta zakoreragamo imiryango y'ibanga ishinzwe gutegura bimwe mu bikorwa bya gisirikare biri gufasha ingabo za Ukraine gukomeza kwihagararaho imbere y'igisirikare cy'Uburusiya ku kibuga cy'imirwano. Nanone kandi amakuru y'ibanga ataramenyekana neza, biravugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zatanze intwaro zifite ubushobozi buhambaye bwo kurasa imbere mu gihugu cy'Uburusiya. Izi misile kabuhariwe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yamaze kwemerera igihugu cya Ukraine, zikaba zishobora kuraswa zivuye mu gihugu cya Ukraine zikaraswa mu murwa mukuru w'igihugu cy'Uburusiya Moscow. Ibitangazamakuru bikomeye nka Belarus Departize biratangaza ko yari intambara yeruye ku gihugu cy'Uburusiya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gutangiza, nyuma y'uko nyakwa Perezida Vladimir Putin asabye ibihugu by'uburengerazuba guhagarika gukomeza kohereza ibitwaro mu gihugu cya Ukraine bifite ubushobozi bwo kuraswa ku butaka bw'Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zamaze gufata icyemezo gikomeye cyo gutanga intwaro noneho zifite ubushobozi bwo kuraswa mu murwa mukuru w'Uburusiya Moscow. Ibi bikaba byongeye kuzamura umwuka mubi ukomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Uburusiya bikomeje guhangana mu ntambara rutura Perezida Vladimir Putin yatangije ku butaka bwa Ukraine tariki 24 z'ukwa kabiri.